jingkular ban siang rong ya kesurok dau sesnong mairung he riboy district kidang sakut hasun bat kekam kadang sak khong reng klampen 3AA bat ki bomat ya kesok sat hi kide ginong song snong la kalong ha kalek kawan jongki ha kapang ke sitom nolor ki kena skol ki bah banya leba kan kesurok kam tam ha kapor slam Secretary Kisnong Mairung He uba Jasper Lingdo uba Deiru President ke Joint Action Committee jong ke Mairung area ulay thu baya kate ke surok dadap mang ban siang rong hakapor long MLE uba Jason Maulong Henry hadu mentapan kesa kumju hi Ulaong bakaday tang ke kampen biat election but wat hadu bagi officer na ke PWD Umsning Division Ru kilawan ban tau but wa ia kane ke surok Hagjing syahi kene surok na do ni kisan senam peladep hakapor danglong MLE ba Jason Maulong sakumi Maulong yong la section hi kane kasurok na do ba ni section ya kane ndai ila kila khot pendar ban ai kontraktor ndai ngila ai kontraktor ngila shani haus sar embok uta embok sela bolong uno ka school jong ka school Hapo Mairung He yung ka school Presbyterian LP and Upper Primary School te bro sekata hinga la shani au kumno ban sedang ban pantalon ya kam ndai daka jingya kit kli lang jong ka JC nga kumu secretary sinong nang ni Mairung He bat haju ka por nga baru kumu presiden jong ka JC ndai ngila iPhone ngila wan mi sya engineer jong ka PWD ndai ngilaiwan mi andai nakaliang jong ka office PWD hi kiong bala syane hi ta kontraktor bon sedang no ndai PE kene kijing penbi ngam tip la se yo kade kijing penbi election yo di ka no kono benta ndai kalong kum kijing penbi ban pen kwa kumban supan keba mit i khelong vi te kijing sisia hi kini kisnam ki bela alai kini ka election ke bela dam te nakaliang jong o sarambong ke bang khot in te ulong runong hikai ke ngakhren mane ni ngatip ba kejing ya dekam ke jong uru badu MLA bela rem nong ex MLA te hakapor election kiong ba kadon kejing tridong ndrai ni ki basa sinisha dong kawasim jenjar ke surok sisin arsin sinem ni tredel kajong ka bormet ka trishnong kadon ni tang bangis para bisyong yasa akni kadong kajaka ngi jenjar por liur bakam laj ban wan kali sinisha dong bangisa teng tridong la tridong ha kata kapur ngiyo sngowi ta kentin kiba kiong na ya trishu hanala sem tayo wan la siang mau no tray no ndrai ni kum baju long tengi tray be ya kata te andal aya nilai pek kemi lang ti ta ba tak tayo bon sedang bon siang mau no te klem yo i khende ro to ma bon siang dan ya bon pentray ni surok te ngidap ka dom galengo te kadum galengo ngila wat sabot ngila wat sakhi satar kumno bon traino ya kene ring siam ba ban penkela ya kata hakajing sisya hite ngada perkhat nga kalong dei tangkawai ba lada in tray ya kene surok ro desa yom don pisa katar ngla banting lada dei badon ke pisa katengka telak ban tray beli mla lemar ba kasa sahau takum baka office PWD kaong te ngam tiap ngam kan tho ino kumba kalong hi ndrei la dalong ko bala te sobha traino te hagitu report harai na kalian katanat PWD ki lani ki officer engineer kila la juban ban jurep hi tala desene kilawan theu yo kilawan na kalian ka jungki kum kino yalam snong la kin ro ki ban yekran kum no ki ong nakaliang jongi kino ilam sinong hi ngi ong ba misro kumen sikadei nomar kilawan ban theu ban wo ya ta jaka tamo
te bat nakaliang jungi lingam don matai ban keren Nak kata kalian itu officer PWD pat ki om kumno pihak. oh kata kapor te ki ong ba kumbangi ringil ayan o si ta o sarembok te kiri ki ong bon traino kursian hiya kajing ya de ki jong oh ya kata kajing keren jong tau sarembok bat ni Kinong siyang snong kila penpau kajik sa benyaw halor kijing bagi mat na kajing bamdon ke surak ke bapaka bat bonsin bagi haban mi ban maramat hiya ka da ke bormat. Habawat jing tip na ka office PWD Omsning Division la yu jing tip ba katay ka surak ka bah nyaw spa mitar lamang tingka life arlak kata ringkat ka jing siang rong ka ba siwan bat ladap khot dan daru hau benai leber arja arpulai henry kontraktor ubade ban pentrei uklam sedang satya haduk bentar. Ta kangiro ka jinglat jingwang tingi jinjar he ka por lior to kumpaman taman telang tangi mong ni repair hidup kendau tau ni pendap hidup kendau telang kalong lalong hi ban lek ban wan ta ka por lior kan ni sim lagi jing ta lek kawan ka ket ka ba tang i chao si sen set ar sen set ro min hab ik chao sat du station nang ta tangi phap phet khao kali sayo telawan ket sawa kam laj bangan no bangan wan hab ikit ubreu sat senang hab yo long bak kati tara saki kon rek gilit skor nang teng la phangki septi la kila ni phami la phang tang stilan ti wan phai no la ur pok kati ditang kata ka jing ja menta por telang kemne tengi kamsok dai na por lior tang man lagi kena skor menut sur markane surok kangam cepo kaslip tercuan kitrok lem don cuk tang jaga ya tiro baga wakta do tiga kti lah nga persiang hi tang ba yang tuba pentre ong so pentre tang ba sebut tang kapor andre ya ka kampat pentre dah so ke election ong laga stio por ka stio kaliang jungi tang yang dalong balak ta mar kontrak bam suara wang mas pentre no to bupor ba ini kinong senang stio mata tang suladap election la ta tamon mon pe rom don por so mon mi so ra Dia tengok tu bucap. Dia son on sing nak mentah. Tengok mentelang nak nak telang tu hum sing. Ang tu ang tu bulat pelat nah. Dia lek kamang apa mesti. Ji siapan kawak baik tibu yaro kemat di ong lak poi surap nesing. Adalah mut entan liur bulat dia cew susi yang bulat ya surap rong ham ya yo aman. Ham ya budan ham ya banai pat dari ya rantik lah. Lak penhap tiga sip ke ya stasioner lek akamen oleh yo surap. Ya la ya tip dia lek mamlo bah. Ham ya banai yang nongkong akamen yang gibu buat temu yang te la yo surap. Telok sedang mentrel iyo belan ipan belalem la ya pat kaca pat kanya yi merwen ang no kan ang dekat buya ang lang la bunang siang lang sinu put iyo surok mo ya kwa benirum lang nya pan kunon o kuno merwen erotem la ra bunya kula bunya keren kadai kau ngibik lang kau keren lang Jadi bun kijing abang pang stam perliur pengen melaj dah. Dia bapang stam hap ke dokumen ngeste. Ane kat aku nem cu entah. Kalau stang ni boleh yuk kun hne tak hne ba ih kalong. Mentah lebih repair hi kalong ne. Demi repair hi dia seliu nang hne penyat perliur pilai. Jadi tujuan ki belaj tadi repair ni senang cam dia repair ni. Dia dang ki tujuan ong aban sina ban yu mak semyawan ke. Ni jenis senang dong nem. Jadi kimwan ke. Yu ngan wan kimwan. Gerak lah kerong itu. Jauh panghek ni hap rak kerong. Cuma mau kum coba lagi pulang. Bun ni biasanya bak siang kata lah. Senang dia. Dia berang siang teng mentah lah bersista siang ni pun kita bersiang pulang. Saya aku nang ngomong kemat ngene rak cara umnya. Problem dalam ni lah amat. Ini nang senang lah.